Reka amakuru yacu tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru yongeye kuhavugwa kuri uno mugoroba wa tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2025, akaba ari amakuru yongeye kumvikana kera kabaye yavuye ku izima, yemeye ko azaganira na M23, ubwo ndavuga Perezida Tshisekedi, ndetse ndaza kugaruka ku mayeri M23 yakoresheje kugira ngo ikubita abasirikare b'u Burundi bari barayizahaje, ndetse hakoreshejwe amayeri nk'uko bivugwa n'abaturage batuye muri biriya bice, bavuga ko M23 yakoresheje amayeri mu rwego rushimishije, ndetse atari n'ubwa mbere yakoresheje kugira ngo yirukankane abasirikare b'u Burundi bahungira za Uvira ndetse na Fizi. Bikavuga ko ingabo z'u Burundi zambuwe imyenda yose yazo, M23 ikaba yarakoresheje imyenda y'abarundi kugira ngo ibashe kwinjira muri za teritwari ngiye kububwira ahagiye gukurikiraho. M23 iri kwerekeza mu ntara ya Tanganyika ubu ngubu tuvugana. Kuri uyu wa gatatu tariki 12 Werurwe 2025 nibwo abarwanyi ba M23 bagaragaye ku irondo ku misozi ya Karenge, Makoro, Maroko no mu yindi midugudu ituranye na Kivu y'Amajyepfo, mu gihe abaturage bakomeje ibikorwa byabo buri munsi. Ababibonye bavuga ko abarwanyi boherejwe ku bwinshi bijije abaturage ko bafite umutekano, bavyoga ko ibikorwa byabo bya gisirikare bireba gusa ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za Wazalendo. Bivuga ko inyeshyamba za M23 zahise ziha umutekano ako gace mbere yo kwerekeza mu majyepfo y'uburasirazuba ngo zerekeze mu ntara ya Tanganyika ku mupaka w'amajyepfo n'u Burundi no mu burasirazuba bwa Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika. Impinduka zikomeye zifatika nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano ababitangaza. Amakuru kandi ubu arerekana ko M23 irimo gushyira ingufu zayo mu majyepfo yiteguye gutera yerekeza mu ntara ya Tanganyika. Tanganyika ni umwe mu ntara 21 za RDC, ikaba yarashinzwe muri 2015 nyuma yo gutandukanya n'icyorezo cyangwa se kwitandukanya n'icyahoze ari Tanga. Umurwa mukuru wayo Karemi uherereye mu nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ukaba ari izingiro rikomeye cy'ubukungu. Hamwe n'abaturage barenga miliyoni 3, iyi ntara yagize uruhare runini mu makimbirane yo mu karere. Leta ya Kongo iherutse gushyiraho agera kuri miliyoni 5 z'amadolari ku buri muntu wese uzafata cyangwa agatanga amakuru aganisha ku gufata abarimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa n'abandi barimo abanyamakuru 2 bashinjwa gukorana n'inyeshyamba nibagiwe na General Sultani Makenga. Mu gusubiza M23 nayo yahise ishyiraho miliyoni 75 y'amadolari kuri Perezida Felix Tshisekedi, rushaho gukomeza umwuka mubi hagati yabo bagabo amaziranye cyane. Kera kabaye perezida w'iki gihugu Tshisekedi nyuma yo kubona ko M23 ikomeje kumugora, aravuga ko yemeye ibiganiro gusa M23 niba yakurikije ibiko bimeze. Ibiro by'umukuru w'igihugu cyangwa byatangaje ko perezida w'iki gihugu Joe Emmanuel Nkotsiriva Lourenço azayobora ibiganiro bizahuza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 bigamije imishyikirano yo gushaka amahoro. Ibi byatangajwe kuri uyu akaba tariki 11 Werurwe 2025 na Perezidansi ya Angola, igihugu gisanzwe ari umuhuza muri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu bibazo biri mu burasirazuba bwa RDC. Itangazo rya Perezidansi wa Angola rikivuga ko Perezida Lourenço wa Angola n'umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa RDC azatangiza ibiganiro imbonankubone vya M23 n'intumwa za RDC mu biganiro bizabera i Rwanda mu minsi mikeya iri imbere mu rwego rwo gushishikaramo igamije amahoro ya kiriya gihugu cy'ikivandimwe. N'ibiganiro bigiye kuba bwa mbere kuva Angola yahabwa inshingano z'ubuhuza muri ibi bibazo. Bimaze igihe kirekire muri RDC, ibiganiro bigiye kuba nyuma y'uko perezida RDC Felix Tshisekedi agiriye uruzinduko i Rwanda muri Angola, ndetse perezida w'iki gihugu Angola akaba yatangaje ko ari umusaruro w'uruzinduko. Perezida Felix Tshisekedi yakunze kuvuga ko adateze kuganira cyangwa se kujyana ibiganiro n'umutwe M23 yamaze no kwita umutwe w'iterabwoba igihe icyo cyose azaba akiri ku butegetsi bw'igihugu. Ni mu gihe
amahanga kimwe no mu zindi nama zose ziga ku bibazo bya RDC cyangwa se bya Kongo bemezaga ko nta handi hava umuti wabyo atari mu biganiro byahuza ubutegetsi bw'igihugu n'uriya mutwe. Ibiganiro kandi bigiye kuba nyuma y'uko uyu mutwe wa 23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa RDC muri Kivu zombi barimo imijyi wa Goma n'uwa Bukavu, yombi ifatwa nk'imirwa mikuru y'izi ntara z'ikivu zombi. Ngayo nguko nuko byifashe ku rugamba cyangwa se ku kibuga cy'imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse no kurwana ku ruhande rwa leta. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gutwiga imishwaro nk'uko mwagiye mubyumva mu bihe bya mbere, barazonze M23 mu bihe bya mbere, gusa amazi yayandi bisa nkaho byahinduye isura, birakimwe birayigora cyane gufata ahandi hagiye hatandukanye. Ikindi nakubwise kugira ngo nakwingufurisha ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Nge nitwa Masake and Olivier, umutegura ni Sano. Kisabwa nukanda subscribe kandi ukunzogera bizaje bigufasha kubona amakuru yacu munsi dukomeza kugenda tugukorera. Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Niba unkunda nugira kandi subscribe bizaje bigufasha no kureba cyangwa se gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ciao tuze gusubira n'ayandi makuru aza kuba akurikiye mu kanya kaza kuba kari imbere. Ndabakunda cyane, Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima